Itlai yoter kai da jia ne kapot ke Nepal wa China hewa khatnya ngut ki bru riyap ki wier da em ki sos pa ngut hewa chispa san ngut to ki wana India wa itlai to ne kmai sandan ko wa bahoti koshi ko da ra da rong ing ken ki yung ki sem ki bru de bor ki ki mo ki den ko da lumbup na phang ya ki emaluti ga kani ko wa to ko wana Tibet wa hei video ba da ring da CCTV ne liang China de yo ko wa he ba ko da tomo ye yung wajrong duna san mala hewa de yo ki bru wa yut ki kat wa ye yo la im Rap hawa akan iku nakit ko ye thau penyen keri ko embon li ki bos dai lang ki keri. Kat upo ke Nepal dara ki yin ken dai lang ki yung kisem ki bro. Du suba bar jia ini he to hadin wa em ukmi wa ki Tibet. He wa wan ra ya hap ko yon ki lom wa hadin wa kala da ban he ki ko wa bhote ko shi. He tho ye ko chak ta di ye wa panlat em ki khat arngot. Dai liang ka China da pentip ko embon bahai chak ta Nepal tourism board wanda ong wadang tho yagi yaspa kande hawi ngut ki tourist wa kande haw lengut ki Nepalese. Kibo biar kentup yagi brur ki wan UK, USA, Malaysia, South Africa, dai lang ki wan India. Mudah mati. जोड्ने पुल पनि बगेको छ पुल लाग्यो हामी बेसी जोड्नको लागि मद्दत पुर्याइरहेको यो लाइफलाइन फुल्केको बाढीले बगाएको छ Sì, da missionato.